Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Nink ay laaj all jiruli khunk amokain. Utlish kholomi laqatzol bal jiruli gutanain nashje. Re naqtan na weq la kolbaib. Manakanaw naqadan Estados Unidos. Sheshjib hun li on li eqchan. Eq kujik jiruli eq. Utmahun li saqink naruanchi kutanobrezinkru. Mahun li saqink li hual kautarach naruanchi repokchiru. Hual eq kujik. Naqneg ishbon hunaqlik aruchiru. Magata truq irilbal. Shbanak eqchan. Lihu Salmo capítulo 67. Nashtikib. Kamahrikin hun li boqom. Arquili qagwa Dios nashbok ebli ralashka hol. Chilem tsung chishkut besinkilish lo al chiruheb li junte sal. Chishkut tashak chikulish rahom renak chi naumank li rahom saruchichoj. Chesh nau tashak chishkunileb li tanamit nakaan lach colonel chan li versículo 2. Rikilish kuban milk angeli qagwa Dios chirish le qakolpal. Kishtehun li per chokreheb lach mag. Renak teru qahkui chi kolek. Renaqteru qahkui chi kwank chiruli qagwa Dios. Nabal sut akshuatinak chirish naqsashk'abali qamak mukunukuranta chijilok rikin qagwa Dios. Avanzashk'abali qagwa Jesús likikuin qilok utkikwan jojun poyenam. Anaqkwan la onukuruhan chijilok rikin qagwa Dios. Chishjuni lain kitzaqlokru salishkamik li qagwa Jesús. Kuitaraj li qagwa Jesús inkaraj kishkuy li kam ksaqakaba. Kuitaraj inkaki kwakli chi yoyo. Makarachik oy benink choqeanakwan. Hokanak lish kamik li qagwa Jesús. Chiruli cruz saan. Haanap anunk renak talem tsung li qagwa Dios. Saka ben anakwan. Apan magwa kahkwi haan. Nakanaw nak li qagwa Dios li naraj anak li saqen ka antakagwots rikinep chishjuni leb. Li kwan kep saruchich och. Haanak kwi lik angeliki kanabag chak chokreheb lach Israel nakter. Li rochoch li qagwa Dios. Li tijubalaan kikibak chokrechis junileb li poyenam. Qabih li nashye Isaías 56:7. La in te binkam chakwikin sa lin lok lachzul ut tin sa qobresilish choleb sa likuchoch na ushk kuitihok. Tin kuluban lishye chiomeb uteb lishkat bilmayek sa shben lin artal. Shbanak likuchoch tishkabain rochochili tihok chokreheb chish junil li tenamit. Keretal? Mokorre jun mokorre kui ta mokokahta kui reheb chaklach Israel nakter chi mokokah kui rejun chi iglesia nakwan reban chish juni lebli errach shkulubal liqaqwa Dios salishchuame li salmo ina shchekh kui qenak aqaketa shakh chinawek ru sashben chish juni li ruchichoch tanawek lishbe ta kutek chiruheb chish juni lebli poyenam nakwa jun laqkolulqe li rara binkil hanak eblish tanamit liqaqwa Dios eblach Israel mokokeshbanu talik angelain hokirajraj liqaqwa Dios utli ashal raj kwi choqeanak kwan hanak mokoyoko tajkwishbanun kile qataqlan kilain junnaqikor kinebaan kama takwinak liqam on ilrikin li bona in li yogin chaqchishjebal sashtiklajik kajkwi nasahok liqachol shkulbal lish saqink liqaqwa Dios aban mokonokoruta chishkutbal chiruheb li juntesal. Apan li relae belishtanamit liqaqwa Dios li nashye salihu Apocalipsis 14 mokonasahok tashchol kahkwi ishnawbal li esilal chirish li kolbaib. Nasahok pan shchol shkotzbal utushik yalakbar resh serak ingil resh kotzbal li esilala inrik inchish junileb li juntesal. Mokonasahok talishcholeb kwank shjuneseb rikin liqaqwa Dios. Hokanak akhel ru rabinkili qabali nashbanu qeli qagwa Dios rahlal kutan. May katabirah wal usrah naqchiqa hunilorah toru chikulakran salichusha to kwangrikin qagwa Dios. Batusha kwe naqshina kuchbini chiru lehun kamokain salqak akhel solok salisantilhu waqbilatah kwi renaq to kuchbini sa hunchik liqak akhel.